Autonomous State Demand Committee ASDC hin pen Pherangke Amei Kangni. Autonomous State Demand Committee ASDC Ratchari Asong atuma hin pen Pherangke Amei Kangni pon nangkok alam theke. Non alom asamarlo delimitation kipaddo mate MLA ang hoy kipabat pon along ningkang samdam de data jok lam the chipak langpon. Labang so MLA ang hoy kipabat pon along West Karbiang long 20 number by thalang so arlo kidolong. Rainier ke vote ki jok polling station jagirot SC LAC. Roha SC LAC lapen hojai LAC arlo thapon choklo. La silahai hui ke dokawe ki chok che ajok ASDC Ratchari Asong atumpen kidam tangarni. Chief Election Commissioner of India Phan Panong Ponsipin Puralo Pajerponlo. Labang swateng pen Pini Niphai ingkoy jakhong achiklo arni CEC of India hinpen. Guwahati Sankardev Kalakshetra International Auditorium Hall along kaching vaipon along ASDC Ratchari Songatum. Chandra Singh Dera, Sar Singh Ingleng, Ram Singh Ronghangatum Chetong Dunpen, CEC atheng noklardak pen alam the, ASDC Amei Pu Chandra Singh Dera alam the chepaklang dunlo. Lapen la amen ki klang long near kepa polling station tame aka pregadim pon long le. Lapen MLA ang hoy Karbiang long lapen di mahasawa ban long thoa dim non aki mielong. Kethom mate kadokawe long near kep an pado ponang jiputa. Chief Election Commissioner atheng no pachini pontu. Semet Autonomous State Demand Committee hinpen West Karbiang long district lo tum Pherangke mai ke pha penali tum kewang Pherangke jir podam nandali tum kurwang pajir lo. Dan Pini Niphai dak kachetong lagi semet tum ASDC Central Committee lo standing committee member ake Ram Singh Ronghan la pendiri tum West Karbiang long district lo working president ake Rajan Pator Samu dan kepu Chandra Singh Dera ke alang lidak constituency committee president lo si jasemet Pini tum press conference ke phailam thipan ke lahen lo je non Chief Election Commission of India hinpen the constituency delimitation MP and the MLA labang so seat kit hack isa notification pilo halo so teng penili tum pining 2023 10th April arni April cheklo tarik kep nilitum Chief Election Commission of Top pen nilitum kopi pima so ning ke hanga di mana so na nilitum Election Commission pan pachinya teng pensi patumi Guwahati along kedu Sankardev Kalakshetra International Auditorium Hall along nilitum ASDC party pandanang phaing lo lasi halabangso Chief Election Commission penangke pha Amei along nilitum jasemet ASDC party hinpen sonthom sonpli adiman nilitum pidun thulo aprang return nilitum Election Commission pan piato sitatu midakol hai kita nilitum pulun thulo sikecheng sinitum pu bangal hello je Karbiang long West Karbiang long lapen ke di mahasau kethom district persili tumhan ke MP ta inuet penat pasila an India ang kangit long di tumla district kethom ben MP inuet tu bangla ke chilon lepin alam lo lapen di tumak hei itu malong ri alam ke ada kapali dun aki sumdu kan arji dorde de la so posi a district ta kethom bena posen ke MP naki mihini West Karbiang long pani sila dan jensils pani sia ko nampa kampi tuning so lang na to ki budon do lapen ke MLA sit sitamira sora khaglo nitum nono banke NC Hills ba Karbiang West Karbiang long pensi bangko we 126 MLA long pen nitum bangko a MLA tum alam ke hadak ador we ardi we lapen ke atum arjudor di la suppose ni nitum West Karbiang long sitamira nona kimi hini pa ba nai pusalo tarik kep April ri nitum tamte top jir pe na pidilo si East West la pen di mahasau parumpet pen akimi MLA sti kethom nang pabat nang ji usinitum demand pidun hal so tai kep pillar lo gi piruta la penda ka non sujitu election commission tum delimitation along draft proposal hal so ka publish onitum theglong lo jasemet West Karbiang long district duaramla MSC constituency arlo ki do polling station trainer ke ba banke ajhat polling station of Pherangke hujai MLA constituency lapen ke Pini Nianta so West Karbiang long district along a polling station mukhate a district a pek long pon long le lapen la suke pon nitum chedom dundi ku bangen anta alang tumahin pen kaning jiri tum arju long lela la sila bangai council tumbang lamethang long ri kecherai tek theloma mate halapu block 1 and block 2 long lela so pachuri sai so nakha
ladak ta lagun ku pini understanding ku petong lahaya police station muka ha hujai roha baha jagirut ka papon longma kuta onde tu mi kanjang lasi prabjin pen ritum ladak autonomous council phanta la so putha alang tuma hin pen isi public ban clarification kachi PG fansuni tuma hin pen chuning ripon lo la so bang ke LCG atum dep kacheleng bagi tem lege khang di pola bagi la bang ka den long istang autonomous council sala jong hin penta la so ni amu penta le samo pen lo la so permanent ka den long autonomous council per mas apang per mas iklem ni pola bonta tumian pinyala pun ya tumian ta son top di election commission of Canada pasti anta tadi mau melang taben Ahum abinong NRC ke 2001 nikah aktifan sih cek lo bangka pe ka state ke aji mo kan sih cokat lo da ke kipu bangke NRC la so kam bang bijala la NRC la so kam complete terfisi la kam bang la so kam demoji ta NRC kam mo no chujela akama bang ta la dimri so akama ke angchen la sida pe theklo bangke non हजार पुनः लाया proposal के customer election commission tu sita customer का sam government मारला लासी लासो process बंके tekno bangke asam government of famsi jaste met laso ani kapang samia famsi election mas asi militum in la suppressor pen kato we kar benglong haru suri organization do ham phang sam dum na mana chuli lo laso permanent ye kar benglong pen 6 schedule area tapi plain district ST area long constituency long ke keparlo pon na lagi jadi masih chok chilo nah katu kita itu lagi sida tu sama tadi la Karbenglong district long developi adun tu koithalang so police station so ka create a notification 30 October 1959 nisi koithalang police station lagi la so ka create so notified area si non la pungal punjapur pothar tohala kre-sirkep polling station ke hala so rupen ta la so area si la sila chini lor pen la so ka me mare itu bang kai ta la border area ke na itu surjo ia farmer pan di la government tu kama tha la adum tu la men ke je Assam government ne kar benglong pan mane anding ke me pen le jara sonta na heklam kali ta mai plan asi so pu thake unitedly tum kar benglong achara party ji ku petin ta ta la ban Asong mana kelang girut ala so kethom elia kang sinang pon bider sila bangso kre-sirkep polling station kesemet ke Amguri LP school 1 2 3 la sondu lapen ke Piporgao Sinai Nodi LP school 1 2 do Mahajan Timung Hoksong Jakhong Tarchen Tumprok lapen ke Punja Boranglong Hinabi lapen ke Punja ME school ke Kunogrong Hang Idenbari Maisam lahaya police station mukha bangke no la delimitation na draft longbang akaprega a district baha desemet plain a district LA constituency lukalo si nang ses party konet la sila bangke ni dum chedom de atumi na pudun da lo la ka Karbenglong district ke plan pe samil ke west Karbenglong long sido la pen ke la so futha 1975 when income first September ni budget notification ta pian lo je hai tim bangke la Karbenglong lo kusi la bangke ba panjak family budget notification he la posi la so kre-sirkep police station ban mane plain district lo nage pon pia da bangke ni tum ASDC party hin tente kroi kre to tu election commissioner ati ni je dum daglo la bangke na tum correction ku review ni la bangke review ni correction ku review ni asini matu nida demand bang bidun lo la pente election commissioner bang chek lo je ni tum si tame na tum ASDC tu ganan to jir bana ki pia lo ni tum podi pami pen lang ke un ande positively ni tum pan ma ki un pen an bangke na tum di mana te ko pachu ji pan tum bo ipo tu selang ni tum chek ha tu mi chingwai lo bangke apena ko som phiri tu pudun tu bangke se be inter district la pente inter state boundary area mukhalom ki tu dar tu mane non mane bagi Karbenglong utara long ta mendo Meghalaya long ta mendo la som do pa mane bagi ku Karbenglong district pa ku Hujai district la som ta mendo kok la som ta tu la sila duel buta satum hana bangke verification pa dosi
mane ilong paduvet ni karbiang long gitu anu butar stu mangke karbiang long si duvet na kalau so duel butar sa sistem mane paduvet ni ati mangke da bordar area mukhalong suluk sodak bakagi kahuri isai mangelata isi Asong lo busin kami hintana tuni pachini dulu misal tak dulu aja lah bangke inu lo butar ke ilong adim se butar buting arai se pangan tu shot tu gitu lo sa puri mangkabe usila ritunta incap usun sela ritun tuni chek lo uthenon kamang hudame belam thirang lahin lo la bangso duaramla constituency arlo kitu kre-sirkep polling station non Pujai district bahar rohaile constituency bah jagiro dele constituency lo parlo det bana fit pusita isi mangume me ningduk meme la ninjang je meme kenailam he bangke daga MLA tum punon daga MP tum punon karbelo to mas konsil